Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiralun pohabang memandung burung drone. Nyo kaduh lo mau cik ni bak video nyo, au cik dikena bahas kesalah sidro pengkhianat yang paling pengkhianat di muka bumi Aceh. Nakeh ke situ apet yang pun toh teman situ apet nakeh si Malik Mahmud Al-Haidar. Yang si Malik Mahmud haram jadah palih bajeng laknat ijakrung yan. Urang poh wali jihan. Yan Malik Mahmud urang poh wali. Benar tepu oleh urang drone. Yan Malik Mahmud Zaini Abdullah karya zaman. Alehnya si Zakir Manaf. Yan awaknya ketua pet bui tuha. Ase tuha pet. Yan awaknya urang poh Tengku Hasan Muhammad di Tiro Tengku Ciram 2. Yan dalam videonya khusus tok ke awak tuha pet yang pelelun perah. Yang pelelun tenak, yang pelelun caci maki, yang pelelun lawan nak berti ase-ase si tuha pet. Yang funtat ulay ya. Yang wali nanggro, toh wali nanggro toh. Yang wali nanggro si Malik Mahmud haram jadah laknat tilah bajeng Madura nyan. Nyan urung penget bangsa Aceh, urung penget don Syiram 2. Yang benar tepu si Malik Mahmud Al-Haidar haram jadah laknat tilah nyan. Nakeh urung pelikut perjuangan indatu tu nyan. Nyan si Malik akhirnya ni jih kon keturunan Aceh Syiram 2. Nyolun perah bak don. Kon asli keturunan Aceh binatang nyan. Nyan binatang palih Malik Mahmud. Si Malik Mahmud yang ule nyan Malik Marmud padahal. Anak cocok Malik Mahmud akhirnya. Nyan ji wajib darah bangsa Aceh. Nyan binatang haram jadah nyan di Europe ini berukon. Di Europe golong pernah ji di Aceh dan hanamu di tengah pih perjuangan Aceh pakibanka. Namun ji senak-enak ji dijak Aceh dideh kedeh Aceh dijak sapat do dia cok mendamai dengan pengkhianat yang kaluh poh bangsa Aceh. Maka urang do nuh Syiram 2 berteguh-teguh bak memilih kalinya. Berteguh-teguh bak memilih. Nyan Malik Mahmud Syiram 2 pat mentong menyono tengah he munafik nyan halu darah binatang Malik Mahmud nyan. Halu detat darah Malik Mahmud Syiram 2. Bunuh petih demi Allah lun pegahnya wajud cukup berat halu darah si Malik Mahmud asynya. Nepoh kedih asynya. Nepoh nu timbak. Nepoh menyoji nu timbak binatang Tuhannya si Malik Mahmud nyan. Yang khusus ke binatangnya lun pegau video segai. Kuno kalon jih ohna hebat. Jih siro warga Europe pun na rencana yak cok lun kena dah. Yang ke binatangnya lun pertebit video. Ke Malik Mahmud. Si Malik Mahmud anak bajeng haram jadah. Bijeh Belanda. Ia boh Belanda. Mah gasa lun pegah. Memang jih urang poh bangsa. Kurang menang kalau ni bak gasa. Menyotau ngon parang bak takun hambo laju. Meninggal urung drone yang poh Syiram 2. Fahla Allah bi kurung drone. Yan si Malik Mahmud nyan. Yan urung penghancur akidah bangsa Aceh yang puntat. Yan nasenya. Olehnya diajak masyarakat Aceh. Diajak ulama Aceh. Untuk diperluh generasi Aceh. Yan benar tepu Syiram 2. Yan si Malik Mahmud haram jadah binatang laknat tilah nyan. Harum jih tinggal di bumi Aceh. Harum binatang yang tinggal di bumi Aceh. Nelit kedih binatang nyan. Si Malik Mahmud nelit Syiram 2. Bek yon bak nelit si Malik Mahmud haram jadah laknat tilah Maduranya. Yang ji hasilnya ni deh pak ji. Di Singapura ji raya. Di Singapura ji raya. Ji raya di Singapura jak dikula di Singapura si. Yang binatangnya. Baik nak pakai binatangnya ji urang Aceh hadili kon. Si Malik Mahmud nyan kon dasar ji. Urang asli Aceh ji kon. Nyan lun perah Syiram 2 becut ba urang don. Menyojut. Si Malik Mahmud nyan nunjuk rasa gede binatangnya baik le tinggal di Aceh. Baik nak petren ji kuali nanggro. Baik nak petren. Ji nulit di bumi Aceh. Harum binatang tubuhnya. Tubuh si Malik Mahmud nyan harum tinggal di bumi Aceh. Hana keterimong oleh Allah. Tanuh Aceh, tanuh Aulia. Baik sembarangan yang mencuca. Le urang don. Menancit ulama-ulama suhu.
Baik tan ambu cuca nang ro Acehnya. Karena yang pemerdeka Aceh nak bijih-bijih ulama, bijih-bijih ulama, bijih-bijih raja yang pemerdeka Aceh. Baik harap merdeka Aceh ba urang Europe. Baik harap. Ana pergi yang melumpur urang Europe deh, yang pu ya petimang bung, ya yok draw deh ba PBB. Pu ya yok draw PBB. Pu nak kemajuan. Menyona behoi no sama-sama tak wo. Tak pejuang nang roh hai urang di PBB deh, yang kadong yang kaya pusiblah untung deh ba PBB. Menyona behe. Tajak wo sama-sama tak bila nang roh. Tak pekong hukum por Allah. Nah behe, abusi siap pajan mentong menyoba urang Europe ka siap. Blow senjata kedua baik jak mendahuh buat masyarakat Aceh. Baik jak kolek peng buat masyarakat Aceh untuk jak blow senjata. Nyam segai yang pelik. Baik jak bi habar mengat ke bangsa Aceh. Menyo Aceh hana menjalau merdeka. Baik jak, baik sampai dikeli bangsa Aceh tibak rekok tu. Nyokoli tibak rekok tu ka. Ike ka meribaya mungkuh ka kuping rekok. Menang ka kalun pegah. Meribaya mungkuh ka lumping rekok lepas hana lungkun tibak rekok tu. Memang apa dah yang pemerdeka Acehnya nak para anu bijih ulama olehnya keturunan raja yang pemerdeka Aceh ceram tua. Baik tak nak dengar ia kayat musang awak Europe di pu asnawi ali arif fadilah nyojehnya apa ya dengar ia kayat musang mendumba banyak. Nyawa busi pegawai yang di Kanada yang benci le urang dua ni. Nyawa kelu. Abusi urang gasin. Si penghina ulama suhu laknatillah berhala Pancasila. Nak bengih? Bengih kun kau si baik kun kedua orang si. Yang kan kun ke kedua orang si nya gah galak tu. Punya bengih kelut. Okey kaji menan menyo hai Syedram tu. Terima kasih berita. Assalamualaikum.